ngetela shona ngina Tindzaba talo kanjalo ngetela shona ngenaso Simo selitulu eminyakeni wa 2023 asikubingelele siphindze sikwamukela kanti ke masibuka sithombe sethu kakhulukazi kusihla namuhla uyabona ukuthi kasize khona amathuba emvula njengoba lapha kuyeke la 60% mawukhuphuka eMpumalanga nelive kanti ke mawungena ubuka ke ikakhulukazi eKhatsi nelive uyabona ukuthi alapha kuyeke la 30% ikakhulukazi kusihla namuhla kanti ke naselangela kusasa ngolalo muhle uyabona ukuthi asisekhona lawo mathuba emvula mawubuka ke incenye esifundza Eastern Cape yongena ke esifundeni iKwaZulu Natal kanti ke mawungena ukhuphuka uyakale ke esifundeni iFree State uyabona ukuthi lamathuba emvula alapha kuyeke la 60% lokusho kona ukuthi bantu abacaphele kakhulu kanti ke isixwayiso lesivela ku South African Weather Service kuyakhombisa ukuthi kabe kunekujuma ke ikakhulukazi kwelitulu lokukhona ke itifundzeni lethi nobe ke ikakhulu ke itifundza letiphakathi ke la nelugu lelive bantu ke bacaphele kakhulu kuleto tindzawo letoke masibura ke mazinga ekushisa ukuthi menjani mawubuka ke isifundza eGauteng uyabona ke ikakhulukazi ngale ke ku Springs nakhona lapha kuyeke la 26 ke mawehla eFrenaghen nangale bo Johannesburg hleli lapha kuyeke la 27 bantu ke abacaphele kakhulu kuleto tindzawo letoke ngalo muhle kanti ke masicubeka sikubona ke sifundza iLimpopo liyashisa ke itulo emusina njengoba lapha kuyeke la 37 kanti ke eThwendo hleli lapha ku 36 mabuka ndzawo lefana nabo Thwabuzimbi liphalale nobe ke eBilabila nakhona ke lapha kubo ke labo 32 kanti ke sifundza iMpumalanga ngolalo muhle dati tiphuma eMpumalanga mabuka yesikhukhuza shisa likhipha umkhovetsheni njengoba lapha kuyeke la 35 kanti ke Mbombela lapha ke kuyeke la 31 wehlele ngale ndzawo entaba umjindu uhambe ufike endase enkomazi kuyashisa kuleto ndzawo leto kanti ke eMkhondo lihleli lapha kuyeke la 30 kanti ke masicubeka sikubukela la sifundza eKwaZulu Natal mabuka ke Lady Smith kuyashisa kuleto ndzawo leto ke nangale kubo Vryhead njengoba lapha kubo 34 ulundi lakhona hleli lapha kuyeke la 34 kanti ke Kokstad lapha kuyeke la 29 isifundza ke Eastern Cape mabuka ndzawo lefana nabo Vilomo liphulile kuleto ndzawo leto ke njengoba lapha kuyeke la 25 ecebeka hleli lapha ku 24 kanti ke Makhanda khombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto ke njengoba kuyeke la 22 kanti ke sifundza iWestern Cape mabuka ndzawo lefana nabo Worcester hleli lapha ku 24 kanti ke Hleni Williams kuyashisa kuleto ndzawo leto ke Beaufort West lifuthumele njengoba lapha kuyeke la 29 kanti ke Northern Cape mabuka ndzawo lefana nabo Uppington kuyashisa kuleto ndzawo leto njengoba ku 34 kanti ke Kuruman nangale ke Bokhimbani hleli lapha kuyeke la 29 lokusho ukuthi lifuthumele kuleto ndzawo leto ngolalo muhle kanti ke sifundza iFree State mabuka ke eVelcom lapha ku 30 kuyashisa kuleto ndzawo leto kanti ke eBothaville hleli lapha kuyeke la 29 nangale ke Bosasolbek lapha ku 28 likhombisa ke la kufuthuma la kuleto tindzawo leto ngolalo muhle kanti ke sifundza iNorthwest mabuka ke kuBoKlerksdorp lapha ku 30 kanti ke uTsdal hleli lapha kuyeke la 27 kuyashisa kuleto ndzawo ngolalo muhle kungako bengikuphathele khona ubusuku abube ngilobuhle